Siva Cardigwell, Smila Fodgity, Radio Cronon, Radio Nolific, HJ.Car FM, Tamil Shula Sean, O'Neill, Nina Bridgman, Alison Nivreen, August is Misha Alex McGill, August Kunnis Will Siva Cardigwell. Tew. Good morning. Tommy, Tucker Mila Margaret. Sean, Kunnis to find to Tangwallin. Well, Spread live Glee Shockern, no text the course Jock in Captain, Quig, another hook to Shakeade, Cade's a Shay, a car. Spread live fresh and refus the course Jock Coogan, go Bio egg radio on live.ie. So. Gormina Margaret, Sean. I guess carefully and Countergar Radio Cronon comes to find to Tangwall. It's fair to live Kerry Scale Quiggin Facebook, no Twitter, Radio Cronon. Gee, simply listen. Freshen ta Snapchat Gwyn freshen ta Radio at Radio Cronon. Ta Instagram freshen. Ta Instagram Gwyn on Ursha. Fi shin on shin Kedro le den of Gwyn nach Roshi. Sha, August Montasha Figuera so is refreshed our campaign and it's very live just show refresh quick cronon at gmail.com. August is very live so is updates quilla shocked on on Clár agus Nadine a Vince Crail Vio on show a radio live freshen. So Colony can we wish of good night to Ben. Tew. Yeah. So Elaine scale agaf. Scaler be. Good food Alex. Credible Carlos and ours Alison. Well, to cúpla scale agam tá muck more sin hog roast kinnal sort le hai an fihe cúg blin an hours bheith oscailt agus an sin tá sin an ein lá is triú de honor tá sin sé go hoachta clog agus tá ticéí €10 an sin tá giggle taxús de Aldach agus tá sin nu sin san horas though tá sé wheelans in san cahar tá an bonacol ar bhandó na Aldach tá ticéí €2 agus tá sin sé ag hoachta clog níl mór an scéil agam now an Iraq bin é. Yeah, sin just deadly. Tommy Gira do quick and gig Aldach on Rudis Mo Tommy Gira na on Muckamuck more Oris Corona on culture on Nedig no goody Gavius Cook Tommy Fevlin Uskate and Cook on a bring come me tomorrow. Yeah no Tommy Fe Cookvlin Moher so touchy Muckamuck more gar and crack August Cooper scale to deadly os na bhil riocht sean agus ó. Yep, sinné. Tá freshen tá sé víchi tá ag seint Mary Park. sé ar bret am a grathair ach ní sé seangalóir chun dul chuige so ní sé rohas. A bheith sé sin go Yeah, tá eisina ag seint aréna so má tá sim go freshen tá UMF a cosnú freshen sort more agus bín alán DJs ann so yo mé mac níos mólas fao sin díobh. Má caiim rá go bé rudí dulcrete Harlús an áras an bblin seo mar go bhfuil mit like feithúg bblin oscailte so tá cúpla rudí atá ag Harlú a bhfuil sim a gom mór air like tá siolinn a casa san áras be cíle a raslinn be an túfás gigna an bblin seo so Bíon cíle anna bhí Martin ach mén siad seachtain na Gaeilge ar caiicí an Gaeilge. Yeah, dearing yeah. Okay, Tommy just a gear on crack about going mar Tom Flynn show come vet epic. Tá na dátí agam le haid an UMF sin Ultra Music Festival dar bhanam dó. Sé mí mórta an 6 lás fihid an 8 lás fihid agus an 9 lás fihid gábhélas cúg tá sé tá sé America ach tain London éarnach ann arénos martá a bhíti David Guetta Skrillex Chiesa Clean Bandit Chéile Tá lánaí ann like is fé ledul ar UMF agus tá sé ann like ar an Idirlín agus Nicky Romero Martin Garrix tá lánaí agus Alison an sin Wet Republic atá Las Vegas. No, seo Miami san Stát Aint America so
Ceapan go bhfuil an Wet Republic rud sin brenin sé just deadly mar tá an kosher I pill. Inistum faoinil mór an ólas agam mar. Níl clú gom. Well, tá sé ómhar I Las Vegas agus tá linsnáva ómhar acu freisin dar nói. Ach bíon daine mar Avicii nó Pitbull nó aon duine atá like mór inis bíon siad ann agus bíon siad a casa a gárna daine a bhfuil sa linsnáva ag déanamh kosher mór. Agus tain sé siúla gur trí nó car bhí a chuigta be a fé hain. Agus sús so Shannon Rud is fásach faoi ach Harlín sé ach tá mi sé gur dul nar tá mi fé hain. Actually no, nimé gur dul tá mi gur like faoi má Grey. Yeah, grey. Mi gur be mar Danish seo. Woohoo. Straw Yeah, Straw Banistar imach tí nóir cin. Oh yeah. Goblin eile. Piece of crack. Tá có sean. Gur míle mágah chuir sin agan of them. So Neil Shane ó méine lin nniu tá sé ag éisteach linn so gur míle mágad Shane agus tá is méine fuút. Sean, an léon scéal agat. Scéalar bhí Alex, scéalar bhí. Tá tú ar an riomhar sin ag fém ceú tú déanamh an tú chuirla go gár rudí caiint faoin ó an tú just nó tá mé ag cruthú áhar an seo. Spastóracht. Spastóracht. De ag déanamh cúpla áhar an ar Logic Pro. Wow. So ceapan gohfuil ceann na cholíní chun postús ar leatnach Facebook bhuiimiid ar cruil bheo gur míle mágah agus bein na daine an sois brún canapa like agus is very live landmuid agus scacard mar sin so tá chun a cuar áirán eile ar siúil agus just gur an cúpla náid seo no tá áirán seo Mary rinne an Jeremiah é agus is brala mé se just ó creative is very live do ra a haine well is very live the tora hain a cuasús ar an leatnach Facebook no Twitter no payroll tagman seo hey Mary agus bantanna vás lets. I don't mind the winter, cold helps clear my head, and I don't mind us kissing when I'm with you in bed. I don't care, I'm younger, you're nearly 22, but seeing no resolution is the hardest thing I've ever had to do. Oh Mary, come and rest your bones. Open your curtains and windows. My heart is heavy as a stone, and I don't know much, but I know this feels like trip up and I fall, but you are there to catch me whenever I call. You're always there to help me. I want to help you too.
Agus bhí sé sin an Jeremiah's Mary agus Curdy Capshiv. Íntaach ar fad. Just call me go. Íntaach ar fad, Alex. Íntaach ar fad. Íntaach a car. Spráling go léir Ar an Jeremiah's. Yes, Bralin Jeremiah's agus Shamar tá ceol tá she just on tight, you know. She's just deadly. Yeah. Yeah. It's mal me, yeah. Stifriel. Tá film an má acu. Yeah, Just Rud aisteach faoi tá mud féin ar an radio inis agus behin banna ceann an ar múntóirí bhí gin san school. Yeah. was meaning to free bhí Shane fresh in our Mountar sa school, so agus Dana Shane radio lin. Oh yeah, true. Yeah. So níl sé có epic. Epic. Tá Shane ago. Ach, yeah, just bhálam tí go rá le ahar agus le Clár uncle agus auntie and agus cockroach. So Brian, Killian, Donica, Oisin, agus Moira, agus Mahar, Jerry. So Dave. Gerard. Yeah. So Snina, rinne tú písa over river Honington show. So Orblin, Carda Branning to Zeus. Bhreithnig mé suas na cartainna, le na ceoltá. The céad hain goí de mar na cartainna, so. Wow. Yeah, no. Call Mackey, spit a Mackey here on microphone. Okay. Right. Iver de, so to make on host do de. So iver de tá sé blame le Calvin Harris. Iver ní to don't let Ed Sheeran is tá Ed Sheeran could have kind of wheeling fashion, not gonna say. Ní sé ní san mí show, yeah. Oh. Carol Lost Fage, yeah. Yeah. You was so much in. Yeah, so kind of sponsored. Let's take it out. Níl sé cois go sin tá car cé ticédi agus níl tú a géic le haigid tá sé choréad like river agus tá sé randomly yeah, selected. Yeah, be medal. So Current Adam she so wouldn't it at all. Ní bhé mis é dul. Yeah, Beatty. No, never Beatty. Gary. See even that Ed Sheeran tour. Oh no, One Direction. Hinchly. And chill. Iver ucht tá blame on me le George S. Ezra. Yeah. Small mission, yeah. Yeah, it's mal me. Iver shocked at dangerous le David get it is mal tá never she get Clár. Mal me. To iver say to Ed Sheeran a reach le sing. Iver cuiig tá Bang Bang le Jessie J, Ariana Grande agus Nicki Minaj is Brad Manunton. Iver Cahir to stay with me le Sam Smith. Iver a tree to take me to church le Hosier. Ni mé an rih an anam Hosier. Ni mé an anam sweet just do fásach. Agus ha Ed Sheeran a reach iver do. Agus sé sin thinking out loud agus ma an is fiar rave. Na Uptown Funk le Mark Ronson. Agus Bruno Mars. It's evil mission. Oh shame my an God. hour is fiar rave. Bhéile sin chur siúil níos déine. Better. No. Better. Is éhil mé? A sé teo. Cai wouldn't nus go cair tabid na chun déanamh tá chun an áan sin na chor a scoilge agus é sein Dave. Yeah, Dana Maria Taffitt's the studio. Yeah, Hermer sues fián de freshen the middag douse and all Yeah. that. Yeah, sure, bhí minutes made for album Gaelic a Dainaf, like Top Kill Gaelic na Griff. Yeah. So I was very in a Dainaf, which is current payroll Tommy Gear. To me, animals, mar nearly no uncle shotgun, like, you know. Matrix, nor the kins. Hello, she animals like Max Ricks. Martin Garrix. Martin Garrix, you know. If me call Garla, shocks near a visco and animal. Fi to co Garrix leis. Yeah, we make a call. No, ni rocking with sheets and four sin. The rare kale a hogu na Koshlan a Karja. Heckler. Come on, Cormac for Shanacle. Kupla Kion, Ufosik, no, Intok a gut. Cúpla seanna go bhí brala mar ní cuiban mates. Okay, Bíarm scríbí tíos hain Nearly 10 ton mar hin ton féin. haha, it's been bailing host. Oh, fi sin mu. Glynna ar crí Nertar Craig, agus Bertrand there, really. Okay, Shin on, Pús frisk failed in at her own. Oh. Yeah, fi sin an ceann is fearlam. On Countess Fair, bin lad. bail in a host. It's been bailing my host. In a host. In a host. The Kubla Count, deadly agon, like, nor doing to the laptop, Neos close areas. Rinne me hain, I come with him. Agus céir é an céil leis. Nor doing to she's laptop, Neos close, like, Igar and all me no go. Oh, okay, can we So- go to glue or no? Oh, no, near me in your Or one, couple, actually, vi should blame on him.
bhí méid siam le seomra agus bhí cúpán banne agam. Agus cá mé banne thar mo réomhre glúne. Oh no! Agus níor mé an banne á las so for mé mo húver. Agus is lí obair sé de ná Hogan mé bullet mo like river tá so Spania sour go. Alex. She's just ufastic like car like bullet as she's there and is car coke she's there. Coke tún na scale so sinna like a cormac, you know. Online kinna scale to give we rode rinne to have like so ufastic no better Granver no I don't know. Online scale go Well, my brandhow an sure Sanina. Tá ma héanaach Sanina tá mid cinál blonde ornda. Cinál blonde? Yeah. No, cúpla seachtain hin near me actually that actually. A derma water like oh cur cúpla din a rolla sin in Sanain. Yeah. When it's gonna keen into back on her to attain like cur me shocky like so she oh curried like tea like in Sanain like cinál and listen kind of say raw kind of like dirty sideways agus cat measure good she like or kill she air on TV so my air on TV we she agree like lengthways know what again agus near yeah it's Hannah to Charles and she like turn my latch couldn't chin a cur stock air on TV because like cur me air on TV she's like no instant iron like trasna on iron agus we're like what I know day for me I'm cur made air on TV like just run away like co-grammar she rinne me seo ru ag go homláú si co-grammar like nurse Mania mar chunas dearna mé butún seo arénos bhí mé mac agus bhí sé stalabátí so cumééis a chuig McDonald's in a car agus caspa timp agus bhí bud géir like an báil dul like mar bud géir dul taobh mu like so agus sin bhí mé fécinn amach agus bhí mar tá an pudal sin tá sé fluc or níl sé fluc so ceapan tá stop an bátí it's like no maid cuiim mar dúidir sin lo sin grammar sure Cuirt fiú a Seán rinne mé ru igen anna am an duch hana féin sin Alex ví tú hain an sin an cuiimh le taobh with at McDonald's. Oh no, rinne tú sé a lán rudí donna is féid le déanam. An cuiimhan leat nóir bhí mé hain agus Emily le chéile agus glí mé anam a cardide is fearúirí. Oh yes, good one sin deadly. No ní ra. Bhí sé domsa. Rinne tú cúpla rudí eile má tá mé an idir rá sa scóil bhí eola go a láh agus capta agus bris tú an No, bhí sin capra. Bhí sé rud aigen agus bhí é car ar cean an aigen agus duch agus an sin cúg sé seachan sa bhuiine agus bur sé an bhuiine leis an tíléine a bhí sínta ag an fearan bailá bris tú é. sin mis fa tú gan sé le spilme no bhí sé mise No bhí tú ann ach bhí sé duine an eile agus bhí orháin eile Harlord cinach fi seo sa áras agus fi seo le líród now. Oh yeah. Bris sé like lampe agus bris sé okay so glynne a bhí hartfá go bris tú picture glynne bhí an glynne bhí hartfá céad blian díis díis agus bhí framas ús freisin an tour le solas sa cúra agus daran ní cuimhan an ceann nach Okay, yeah, no, tá lán scailtigh Seán. Beidir chuirí sé súsaí ar Facebook dún. Caibh an scéil féin chu sús le. Is féilm leabhar scríb. Turas Seán. Biography is féile bheith ceannacha gur €2 agus má tá gur stampa radio Crown an bhí sé €6 nó canné. So leis sé sin rád a cum chun cuar blood banker siúil rinne de Dixie Mix a tafid sa studio áras Crown agus is bralam an éran bhí mis sepáta le an tafid bhí na lads rinne siad an job agus sure cuairméid ar siúla agus fééis se bhanana ará linn. Seo é blood bank pant anna bhas.
just any other names we knew all the time. You said, look at that's yours, stacked on top with your brothers. See how they resemble one another, even in their plastic little covers. I said, I know it well, and I know it well. That secret that you know, but we don't know how to tell. It fucks with your honor, and it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you with red. Then the snow started falling, we were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said ain't just like the present to be showing up like this, as the moon wanes to crescent. We started to kiss. I said, I know it well, and I know it well. That secret that we know, that we don't know how to tell. I'm in love with your honor, I'm in love with your cheeks. What's that noise up the stairs, babe? Is that Christmas morning breeze? And I said, I know it well, and I agus bhí sé sin an Blood Bank le an Dixie Mix. Is bralam le an. Tá sé cinál spooky agus ach níl sé is le an higann tú credit me rá. Cinál, sé gras, sé difriúil, you know, so. Good jazz, tá sé difriúil, you know, so. Cairn? No. Má fáib agus an sin or éigen? Yeah, tá me chun busta rá, No, is bralam an an rinne siad an job leis. Caid me rá, just rinne siad an job. Oh, yeah. So, a hian, Caird an crack leat, caird tú den over an river. Fós é cruthú an. Well, curmú é agus leabhar linn an seo. Céir bhfuil an scéil, in nuacht. Agus ná habar scéilar be, tá scéil agad ach just níl tú géir rá. Well, tá sé sméad a faoi an rudí a rinne sé. Is bralam an ceann a dúirtilm dó faoi a televís a sean. Cad a hála? Táda. Caird a hála? Harder rudder be. Or if she let an Xbox? No, harder rudder be, Alex. A bheith sé cuair sa frisún Darren Shane For Clár. for a Ní free ceap mé. an televís fucht. Well, am léon planana agah. Well, ní ceap. Did you call a dronic, Sean? Sanina, am léon planana agad. No, to be called a dronic person. Fuck, I'll go. At least tú leabhar linn. To be done. The carbon.
Megan is your name. And yes. Look, Yarman. Look, Yarman. Quite a raw mar Gardy. Yardy. Yardy. Look, Yarman. Yarman. William Sean's Forge. Bhí me Brannigar an Savage Eye agus bhí sé just bhí me gaire ó sort GOA. Tá sé agus tá sé aonach ach ceap mé go raibh an PC faoin na Gardaí ar aus le. Yeah, bhí sé. Agus chunig mé pizza faoi bhí na Gardaí caiint faoi Gravity ach an slí a dúirte é bhí sé mar Downhard. ná ach bhí sé rá an Gravity nóir a cinint mar sin agus bhí sé just cai sibh Brannigar sé YouTube. Sure, tá PC. Codig fé ceann agus bhí sé frontélas mé an bhar seo chun is a leabhars mar slíad na Gardaí agus sin tháinig sé taobh héir dó agus bhí sé chuir sé láh timppla a bholaigh agus bhí sé mar nééis sé leabhart agus sin búil sé ééis a bholaigh chun leabhart agus an film chuir sé sé rud is grand for raibh An lá sibh an seoarnach nua sin Red Rock. No. An sé fe gaine? No, sé go bhí mé rinne mé níras gún cá ra sé áúsnú agus. Thusach sé ar sé an Cadian cap mé. No, bhí méid running Operation Transformations an near. Well, tá an rud a rinne mar san áras ag creile bheo fós. Cuile lá ag le hain trocha ar an Lár televís an Lár TV ar Google. Tá sé ar lína an seo ach in san stát aonta ceapan go sé ar an cábla as in an televís. No, tá sé ar an televís ach tá mé héin ann in san rud tá seán ag casa ann ag gáir an tústa. Sin cuifannis. Agus just brenin sé délaí agus tá sé aonach má a gur spant go bhfuil gweil go fóspeo ní bháinna bailach lé ach tá sé ag dul thgadí an stát aonta. Well tá gweilteachta Canada agus rinne Aralt mac chuid raibh lás anam ní cuihann ní chuile mé. Tá an dul chuig an teáilnis. Ach rinne Aralt an job le an gweilteachta bhhanú Canada. Sure, bhí sé trasna in san áras. Sure, bhí mé a leabhar bhí leabhar leis. Sin ionach níor bhis go greibh gailteach Canada. Bhí mu ag déanamh stair nar bhí mud in san no, ní bunscoil. Manscoil. Tá í 6 tíir seach so. Ach nar bhí mud sa manscoil agus bhí mu ag déanamh stair ar an gweilteacht i Canada agus gachann mar sin agus dánar in sé agus an sin an teachtain dar gion taréis bhí mu críicné chunach mu é an sin bhí mu Céir scéil an seo. Yeah, bhí mé héine seán ar an leis an bhar. Agus bhí fécinn ar ní ceapan. And then bhí mu cointéis agus bhí sé Harold whatever is anam dom agus bhí sé tus é. Wow, is just some Drícht. Wow. Bhí mé gom rá rud cinint eile ach ní a fér leit mar leithnach a síú. Yeah, former picture leis ceapan ach ní cuihann. Harold mach geolach cinnig ganna? Yeah, sin an anam. Is fear an jazz rinne sé an job le gweilge a bhhanú. Is chuirde má hé Google nach é? Well, Ottawa i Canada, yeah? Cairt? Ottawa? Yeah, Ní clú leile an cairt sin. Yeah, tá sé. Si go jazz go bhfuil gweilteacht th leir ach níl ceanna ballach le?